a zato će moj odgovor biti vrlo kratak i sažet. Kako se boriti protiv korupcije? Jer znamo da je za svaku igru potrebno uvijek dvoje. Netko tko traži mito i netko tko daje. No tako. Znači, onaj ko traži, uvijek će tražiti, ali ako ponestane onih koji će biti spremni davati, što će se dogoditi? Ostaće moral. Da, možda će morat postati moralni, jel? Mimo svoje volje. Drugi vaš, rekli ste, dolazi nam recesija izvana i tako dalje, jel? Pa to vam je sve pitanje pohlepe, jel? Investicijski fondovi, ko ulaže investicijske fondove? Ima i puno malih ulagača. Ljudi očekuju da će se na brz i lak način obogatiti. A sve te novce mora neko zaraditi. Ja znam iz osobnog iskustva u kompanijama koje imate onaj shareholder value, kako to gazi, ko buldožer. A to su možda upravo indirektno oni mali ulagači koji očekuju za 2 mjeseca 50% prirasta od uloženog kapitala. Tako da oni isto rade za nekoga. Ali o tome možda u detalje da sad ljude ne zamarimo s tim. Jedino ako ne želite da sad to dalje elaboriram, ali vjerojatno ne. Evo, dobro večer, ja sam student od FER-a i prvo bih se htio osvrnuti na komentar gospodina sindikata. Ovako, vi ste rekli da, znači, mi se ne možemo izvući sa obrazovanjem, a čim ćemo sam reći? Mislim, šta će to donijeti naš napredak? Krivo ste razumjeli, oni su rekli da je naš sustav obrazovanja totalno loš. Ja se s tim ne slažem, jer mnogi naši naučnici vani su daleko uspješniji naučnici nego oni u Americi. Pa njih. Ja se s ovim potpuno slažem. Sustav je jako. Zašto? Zato što, kao što se u toj knjizi tvrdi, puno se toga bazira na teoriji. Jako puno, previše. Vi kad, ako želite nešto naučiti i ako želite postati dobar znanstvenik, educiran čovjek i sve, jako puno morate raditi sami, na sebi, čitati stranu literaturu, raditi po stranim programima, a to bi zapravo trebalo, to sve bi trebalo priustiti na sustav obrazovanja. Ja sam se našao mnogo puta u situaciji da se od mene traži da znam neke stvari koje, ama baš nigdje, nitko nije ni spomenuo, niti išta. Ja sam učio iz strane literature sa stranih fakulteta zato što jednostavno, mislim, traži se to da se zna, a niko to ne želi pokazati ili ne zna ili kako god se uči. Tako da smatram da je stvarno sustav obrazovanja loš i da bi se to jako trebalo popraviti